are you? I'm excited and I'm nervous. What's your name? My name is Destiny. I'm from Malta and I'm 14 years old. 14. Yeah. How did you end up Xi ftit here? mistrija iżda kif qabdet kanta ħallit lil kulħadd bħalqu miftuħ. Is-sif filgħaxija l-kantanta Maltija Destiny Ciucuniere ħadet sehem fi Britain's Got Talent, kompetizzjoni ferm segwita mhux biss fl-Ingilterra iżda madwar id-dinja kollha. Quddiem l-erba' ġurati fosthom Simon Cowell li kelma ma jomodix, Destiny tat interpretazzjoni stupenda ta' waħda mill-kanzunetti ta' Aretha Franklin. Destiny li rebħet il-Junior Eurovision Song Contest tal-2015 permezz tal-kanzunetta Not My Soul kellha takkumpanja f'Londra lil nannita. Wara l-interpretazzjoni impeccabli li tat, id-deċiżjoni tal-ġurati kienet ovvja. Kollha qalu iva u l-udjenza preżenti wkoll qablet magħha.